Dhentaghat long Mirjeng College Pachok Lamalong Veterinary Department pen wasu keronpon. Ingdeng koreserkep nilip Karbi jutang hawara maiki bi ponjaphan chukihula Pachok Lamalong si penengke paman ponpo. Parkhwa lor chuti auditorium holalong mondol bimal terang lapen parkhwa risonim sokla batum pen phirangga maike phapon. Deithor Kesias lapen hanboka long kewang jarni ingdeng koreserkep zonal Karbi Youth Festival phanchi sikchedang ponbomlu. Yes eklembari matum pen Diopani College principal ake haiboson rong pharaphan karchodam. Karbi Anglong tan Mass Council CM rideng pen pregja masaihem kang pupon. Manja Police Station ka parlo jari tero na rongalong EPHLC song pen mass joining amai kang nipon. Kardom Pini Abirta than bang Pini Limerina hansepi non arjikta Birtang ton pen. Nipai KCR ni Lakhon Point Singhason MSC constituency ke parlo Inglong Kongkang Manja Hiki pen kilometer niya jari tero na rongalong EPHLC song pen mass joining amai kapitipon. Labang somaya long BJP asong hey lapen long rilong pataphan kasing hondun pen hey long jok nang hipura bang thokke bakho BJP asong long COC APHLC asong long chepa ogdin APHLC Central Committee kongchun bang sarkiri long phara hin pen mingat long pen insamjin pen pen pon lapen ke bang jilang arani sitami hey inglong asodo an claim rapedam rapedlo nang tingkam chidor rapedlo nang kisi rada tumakang tekang unan ke EPHLC asong kapangkang kipangdang along cirap citu dong di lapen bol ipon dong jiputa BJP klaim bang phu manja rongbong pathar nasi rongbong BDPS presiden babukang sahin pen kirang ke ating lapen labang somas joining a program nation samjin pen pachimpon manja pen Raja Sansi media Ketamtang Pereni Pai Keparnia Sam Sorkar Chief Minister Special Package Pen Karbi Anglong Autonomous Council Apan Constituency EC Pen Sika Kuti Suri Kep Atangka Mini Stadium Kikim Ponja Pan Panong Ponlo Bangso Penajok Prek Jama Constituency Arlo Along Ingpu Pon Sonsi Perea Chiklo Ni Pai Kep Arnile Thotsitami Bitung Reng Thama Constituency Lapen Hamran Constituency Along Mini Stadium Indoor Complex Auditorium Hall Asaihem Irrigation IB Lapen Open Galaxy Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng Pen Ingpu Pon Son thought si Hamran Constituency along PMG SYSI ke claim pon pavers block atowar long niadim Ingpu Pon anparta bitung reng thama constituency ki parlo taradubi ahawar ararapan blanket pak pharokre troxira thong cap gas stove troxy cap pressure cooker troxy cap sprayer machine troxy cap Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen achor kacheteron piatum arideng pen pi pajar pon Berta Pangdakpon Dongkamukam Pen Kelvin Terang 365 News India. Hanti or progressive peace and development really ami patisam. Amar sari sarita bosoror amar sorkar dinot ki asuni grohon kora hoise. Ki asuni etialoke সম্পূৰ্ণ hoise. He gotekhini rajok ami অৱগত কৰিব বিচাৰিছো. আৰু শান্তি হোৱাৰ লগে লগে আমি উন্নয়নমূলকৰ কাম কৰিব পাৰিম। আজি কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তি হৈছে যিবিলাকৰ 6টা উগ্ৰপন্থী সংগঠনবিলাকৰ শান্তি চুক্তি কৰিছে শান্তি চুক্তি কৰাৰ লগে লগে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কামৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে আমি কাম কৰিছোঁ উন্নয়নমূলক কাম আপোনালোকে জানে 2টা বছৰৰ আগত মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেত ফাইনেন্স বিত্তমন্ত্ৰী থাকোঁতে তেখেতে স্পেচিয়েল পেকেজৰ জৰিয়তে 260 crore দিয়া হৈছে স্পোৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ নামত যাতে নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকৰ যিবিলাক স্পোৰ্টছ লাভাৰবিলাকৰ আগুৱাই নিয়া স্বাৰ্থত এটা সমষ্টিত স্পোৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ নামত 10 কোটি টকা এটা আঁচনি দিয়া হৈছে এই আঁচনি আজি 2টা বছৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে প্ৰায় সমষ্টিয়ে উদ্বোধন কৰি আহি আছো এনে ধৰণৰ অকৰ স্পোৰ্টছ কমপ্লেক্স নহয় স্কুল বিল্ডিং পৰা আৰম্ভ কৰি ইৰিগেশ্যনৰ হেডৱৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অপেন স্পেচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ আৰু আঁচনি আমি উদ্বোধন কৰিব আহিছে আপোনালোকৰ চাওক আজি বেলেগ দলে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে কাৰ্বি আংলঙত 15 বছৰৰ এছডিসি শাসনৰ আমূলত
15 বছৰৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ মূলতকৈ সেই চাৰিটা বছৰত টিম কাৰ্বি আংলং ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙত বহুতো ডেভেলপমেণ্টৰ কামৰ আগবাঢ়িছে। আপোনালোকৰ কম্পেয়াৰ কৰক, তুলনা কৰক। আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ পিছত ডিফু মেডিকেল কলেজৰ উদ্বোধন কৰা হৈ গ'ল। দেইথৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডিগ্ৰী কলেজৰ আমি পালোঁ আৰু দবকা টু ডিমাপুৰ ৰাস্তা 184 ক্ৰ'ৰ্ছৰ নেশ্যনেল হাইৱে ৰাস্তা অৱস্থা বেয়া, খুব বেয়া, সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিলে। লগে লগে আমি 4 লাইন ৰাস্তা লাগে বুলি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত গৈ নীতিন গাডকাৰীৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। সেই আলোচনা মতে 4 লাইনৰ কাম এতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে। ডিফু ডিলাই ৰাস্তা 47 ক্ৰ'ৰ্ছৰ নাবাৰ্ডৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে। দিয়া হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া 2 লাইনৰ ৰাস্তা এইটো সম্পূৰ্ণ কৰা হৈ গ'ল। ডিমাপুৰ লগে লগে আমি 4 লাইন ৰাস্তা লাগে বুলি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত গৈ নীতিন গাডকাৰীৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। সেই আলোচনা মতে 4 লাইনৰ কাম এতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে। ডিফু ডিলাই ৰাস্তা 47 ক্ৰ'ৰ্ছৰ নাবাৰ্ডৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে। দিয়া হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া 2 লাইনৰ ৰাস্তা এইটো সম্পূৰ্ণ কৰা হৈ গ'ল। ডিমাপুৰ টু গৰম পানীলৈকে 147 ক্ৰ'ৰ্ছৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ আপোনালোকৰ ডাইট কলেজ হ'ব, BEd কলেজ হ'ব, এইবিলাক তেনে হামৰেনৰ 200 বেডেডৰ হস্পিটেল হ'ব মানে এতিয়া কামবিলাক আৰম্ভ কৰি আছে, কাম চলি আছে এতিয়ালৈকে। এনেধৰণত ইষ্ট কাৰ্বি আংলং আমি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এটা আমি প্ৰপ'জাল দিছোঁ। তাতে মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট কমপ্লেক্স হ'ব হামৰেনত, আৰু হামৰেনৰ পৰা মৰা প্ৰথম আমি পাব্লিকৰ ইণ্টাৰেকশ্যন গৈছোঁ। সেই ৰাস্তা অৱস্থা খুব বেয়া, তাতে 117 ক্ৰ'ৰ্ছৰ কাম এতিয়া কৰি আছে, কাম চলি আছে। গতিকে এদিনতো পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে নহয়। ইংলিছ পৰা কম ৰুম ৱাজ নট বিল্ড ইন এ ডে, এদিনতে চব কামতো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি আপোনালোকৰ যিটো কাম চলিছে হৈছে কাৰ্বি আংলঙত, এতিয়া বৰপুং তাৰপুং নিচিনা ৰাস্তা এতিয়া হ'ব, টেণ্ডাৰ কৰা হৈছে। খেৰুনি চাৰিআলিৰ পৰা লামচাংখালৈকে তালৈকে 70 ক্ৰ'ৰ্ছৰ কাম এতিয়া চলি আছে সেইটো। আৰু যিটো হাৱাইপুৰৰ পৰা লামচাখাং যোৱা মাইলু যোৱা ৰাস্তা 9 কোটি টকা মুকলি কৰা হৈছে IRDFতে। তাৰপিছত চিংথং সমষ্টিত যিটো নেকি BOP বিটিলেন BOPৰ তাতে 9 কোটি টকা এতিয়া চেংচন টেণ্ডাৰ কৰা হৈছে। এনেধৰণৰ কাম আমি কৰি আছোঁ। গতিকে 5টা বছৰত যিটো কাম আমি কৰি আহিছোঁ 4-4টা বছৰত, সেই 30টা বছৰত আপোনালোকে তুলনা কৰিব নোৱাৰে। Niphaikrei siar ni ada por phaikrei siapor. Kes eklembari matum pendiopani college anpale damsi. Boson rong phan karchodam. Boson rong phar alang like bihek pentaka charlia nat ami thang chebor EO lapen social work ta ke klemaning hango lapen khei long ri long pada phanta kamatha o abangphu. Ahodi sia lang like se Bokachan district committee long ta mai phar puningkan hini claim lang. Lapen school ta than lang. Alang li master degree tang et pen. Diopani college along an than chipaduk dunlo non kelang ligi than kachipaduk dun ali bangso college along a principal chipaman ponlo lapen non an sita social work ta klempon bom labang so karcho damalong kachetong dam kese klembarim lapen social worker sonaram terang kamal be lapen nasing rong hangatum chetong dam Bokajan pen Bisnu Lekthi 365 News India Dwarbaguri constituency ke parlo lakhaing ko ratrok Deithor polling station ke parlo Deithor cases lapen hanboka roatum akehai amaron terang general secretary penjapon linsi kewangjing ko rasir kep jonel karbi youth festival of han chisik chidang pon bomlo lapen president chandran se alangitum penang an chipaduk ponsi misen pen bangsor ni chipate dunjia pharman dalamara along misen pen nong namawar saya phansitami bor iponlo lapen Dwarbaguri MSc Richard Tok bisitame un an ke bangsoing ko rasir kep jonel karbi youth festival along penang an RDP pon pen bidi sore lapen kam jama mo aphan ki thurmia ove tuma phan anso se khei lapen jutang jubat along ke pachan ponangji akenang sot pusi phirang ke aphan lamri hing pen birta nang pali Dehuri pen amosingti 365 News India Patumiarni Longmirjeng College Pathua Klamalong Piggery Poultry Training Program Pidupon Bangso amai long aluhia man pen kachitong dun lake Korkanthi VDC Chairman Khogen Tiso
Mondol Chun Bang Chandra Singh ti Monica ti Sopi Veterinary Officer Dr. Hongbaring ti Pi Manager Veterinary Department di Fuatum Chitong Dun pen Voa So ke Pangreng asike ki pipon along RDP dun. Lapen Voa So apai John Pharo ke thom an self help group tumapan pipa jirpon. Lasi bangso asike ki pipon along Dr. Hongbaring ti Piahin pen Vo ke Pangreng koson pen si kalana nang jima puta self help group tumapan than pen ingsam jin pen pachini tekang. Den takhat pen Mizoram Hanse 365 News India. Kapoche la pen kason se lea vete khaya jutang reng un e puat happy and ponsi penengan ingkan ingkora sirke pangdeng nilip karbi jutang ha waramai ki bi ponjia phan chuki hola pathuak lama longsi peman ponpo. Bangso ronga je ke wangji ni phai kre ke thompen krepli pre chikloar ni ana phansi paman ponpo. La pen ki klem ke dam alira cham kadokave kachisik pon chok pon phomlo. Lasian so se mithang karbia khai lapen jutang aparman anso se ke pangtang ponjia phan nang chitong dun rin ti pen alira bolon nang pidun thapusi nilip karbi jutang hawarame pache thang chunbang bilison terang pen chuning ripon lapen chepatia te rana tuma phan ni phai krenia ni kang sampen si dengpon po lapen luna ki mi lun sampung lun barim lun sampung lun chito lengpum sok chon ki kan chong chingnang masara ki hir karbi ke plang cheng pi ki thip hai huya son si chepate ponpo lasi khai ka ching hon ka doka ve karbiarat wang igra alira lon lapen arna maher jume nang hang pi dun tha pusi chuning ripon nilepen mosesteron 365 News India. Pereni pai Gracier ni parokwa lor chatia detrium hola long parokwa risonim so club lapen mondol terang atoma hin pen perangkia mai ke phapon. Bangso perangkia mai ke phapon nang kok abangke kedam tang pereni pai kep arni Risonim so club lapen mondol bimol terang atuma phan karbok pon alam the thangnat ki chok cheawe pusi jongpon. Mondol bimol terang lapen parokwa risonim so club atuma phan lam hoi ki pipon aputhak prabjin pen lam hoi ki pipon chien pon dang ji pusi mondol bimol terang lapen parokwa risonim so club atum pen pachini pon. Athe bangso long lilake pedang ana ningkan pen Kalitang aina timung po bang phukaya phan kaching hon lapen jutang jubara phan kaching hon pik ajok alang limit thanga longle chiri phodo labangso chiri phuang bong pen chiri sia bangke parokwa risonim so club phansi anamave pin pen mate parokwa risonim so phan kaching hon ajok ake joy pen pipon dedlo puta ningje pon labangso longle pipon det pen thangnar alam ki klangkle pin lang bonta non krong plia towar nangkelia pora bangke risonim so club aphan ki pipon along le aphan patta lapen documents choklim nangji pupena jok parokwa risonim so club atom sitami amithang amen chetha ponjia phan mondol bimol terang along an palidamsi parokwa karbi risonim so club amen biponlo Sitame kalitang ahina timung asopo dipen timung abangke mondol bimol tirang lapen parokwa risonim so club atumapan FIR pipon dedlo lasila bangso FIR kipi mate lamhoi kipi pon aputhak prabjen penche enang jipusi bimol tirang lapen parokwa risonim so club atumpen pachini pon Dongmukak pen Ruby Singh Hanse 365 News India Aprang si ngal tumpam media kote kapang kadong pajer idlo. Sa si kadang tang pan si Karbi Anglong to de atum dili pan news tipon dili si chok ceret tugala ke Karbi asi la ahin timung bangke alang li bangke alang li amen si ladak do use hala dipen timung bangke ninjelo la si kali anta ladak bala san kopi wa kota along si do Karbi sonim so klap bang alang tun bang sari bighala ke 350 na dak do lo aga 40 bang ke Karbi riso dak do lo lapi aga sarmu men se prang do sarmu tobi men se prang do sarmu tobi hadak la rat tum hadak bang lo sarmu tobi lang lo bang tip mapamari lo haki yang lo jalo ni nam di papas lo ni dan tok te ajak ta ve rat teng se klem apota la lo rat teng se klem ahin timung bang Karbi ha do lo risonim so bang biha do lo la hano hanta de darat ko akam se ni darat kam se klem na ko darat kam se klem ni dalak son ke heng no bang ke klem tum te pardon ye kala aprang la so long le land owner kala bang ye cho yu le sita asupo dong bang isia complain dilo la so long le kang ki claim la mondol
terang sangu klaim ke satu no dalam klaim job cek ini legal di kes bidat jadulong na hai ala dokka hana ala kes bidat lo la alang terang sangu mondol amen apa asia alang libangke non clear vision cipi lo je klaim ke chok cek kali legally si klaim lapen alang terang sama ta ning hang teng le ke klaim tap kali lake dak non anna bangke dak resonance club laso ditriam hol tame dak uthung iti uthung ajia alang kedo resonance club wa thengno si dolo la ditriam hol ta adung hap ali parai harai lasi laso ditriam hol tame la resonance club akorti bang putum si lang kon bom no claim kon bom no parideng kon bom no la si non bangke je la auditorium hall atheng no ana longle boundary wall benene ahem amanda puri rista me la 4 line bang bom no nang claim bom no la si la tum measurement na tengke dakta auditorium longle puri pon chat la boundary wall pen chenglo ahem dairayan lasi laso long le jo ni si claim dam nang ko lo resonance so club atum mang si ala tak circle office fuluni circle office long dam lo mondol te rang sang long chita om si sida hui bin ne lang si da resonance so club amen ki thap ye phan si claim dam no athela so bangke resonance club amen na apuna apran claim jela claim jeda nasi non dorkar lo bolo la 4 line highway tu revenue tu circle tu nasi la claim dam lo resonance club tu ke pa claim toy tengsi la lang iterang saum dol tame claim lo ada ke claim ki chok ki thang tawe da pusini da chini lo penalang ni dumung sanghota Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglo arni kemi kardom